Khovela football industry lian ber European footballa season tharman mek ani a abikin Khovela domestic football league sang zual panga te hi han clear le ta ila heta tang hian zirchian na in atar landan mizo tongin kan ron chhop chuak le don ani a tun hai chawa player khel thazwala soite player panga hi in soidon te ang player khel thazwal panga zinga panga na chu Fulham striker Alexander Mitrovic hiani a Serbian international hian season liamta khan gola khung theizia Khovela mutira championship lama go somli pathum zet akhunga Premier League season kalmeka Fulham tan tlar malwa tu ni chunzom zelin ache thadzui lo mai ringa mitam takin anrin hlalain Fulham striker chakzet mai hian Premier League a goal ruk akhung le ta der maya Premier League a hian Erling Haaland goal som khung to chautluk lo ane season tan nia Fulham in Liverpool goal hi veve khunga anin ne tok pui tum khan Mitrovic chen goal ni khungin a team hi Premier League champion turarin kai rest laga point khat a lo chwa puya a match ni na goal khung lo ma sela a match thumna Brentford laga minisom kwana goal khungin goal thum goal nia Fulham chakna goal a khung kha ania chumin nuwa Arsenal laga goal ni goal khatin tloma sela goal khathi khung le in inkhel boruak ti tang thar tur goal poimo a khung le kha nia hemin hu hian Brighton laga goal ni goal khatin Fulham hian chaka Fulham in hena an chak theina konga hian goal ma thruai khung tua atang le bok ani chumin nuwa Spurs mola po tlang nel zui le in goal ava khung le shama a team chak pui zo lo ma sela Fulham striker Mitrovic hian khel mola athil ti theina alantir mol ani bera season kalmeka player form thaber pangazinga aming hi achuang tawang ani palina hian Paris Saint-Germain forward Kylian Mbappe oma Paris club player chuan vor lo tam boxi mabak eng boxi hian season kalmeka hian league goal sari zet akhung der toa team tinin match ruk an khel chawani a Mbappe hian season kallai league match ma saber a khel lo zui le ngala match nga atangin goal sari akhung le der to ani season kalmeka thakhat borvel man to ani chung hian player checha palina ngai ani pathumna hian Mbappe teammate Lionel Messi oma Argentine superstar hi kumsomthum pangami ni to ma sela club tan alapoi mo hle Messi hian league match ruk khel to atangin goal thuma khung to ba ka assist tum ruk anei to a goal lu na tura tung kwa zet ain rol le der to tina ania an manager thar Christophe Galtier hian Pochettino aingot khachuan amang thiam dewe antimek bok Messi hi season kalmeka hian player che thazwal zinga pathumna da animek season kalmeka che thaber dot tua ngai chu Manchester City striker Erling Haaland hi ania he Norwegian striker palian le class set mai hian Premier League a record te siamin record ro pui tak tak omsa a thiat chhozel don ni po in alanga goal khung lo athiam lo ani hi ti tur khopin Khovela League kharsa berangaya po goal khung aban san thei meu lo Premier League match ruk khel to atangin Haaland hian goal somzet akhung to a ani aya European top flight league ka goal khung tam midang anom lo Haaland hian ball chang tam lo ma sela ahun taka ati tur ati chat thina ache thanna hian season kalmeka player che thaber dot tua aming hi achuan tir mek tichuan heng kan soilan tak te aya che tha a ngai chu eng ang takin che tha ang mo Paris club lian PSG forward ball thiam zet mai Neymar hi khang kan soi tak te zongzong aya tundin huna la che thari zo ka ngai chu anita a Neymar hian PSG tan hian li kalmeka match ruk khel to atangin goal sari khungin a teammate Mbappe nen top scorer anni dun meka heiba ka hian Neymar hian goal khung chau ti lovin a thian te pet goal tur po asiam sak tam hle tum ruk zet assist nei to in Messi nen assist nei tam ber an nia tuna hian Neymar hian League 1 na goal khung tam ber le assist nga ber ni na season kalmeka hian achel kop meka a teammate te hian Mbappe an gola Messi an assist a an trompui phak chawa midang Neymar hunter pha an om meu ri lo he Brazilian forward hi tun season zet chu ache tharem rem khop mai